Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. That's shooting in case you don't know. Tajikistan. 14 and 2 meters at the 2015 World Championships. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan rep. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. That's shooting in case you don't know. Tajikistan. И Эрлан Шеров примет участие в соревнованиях по дзюдо, Елизавета Печерских в соревнованиях по плаванию. Следом Кирибати, Косово, Кувейт.